ka ibu juru kawih diantos margi saatosna gusaran hoyong di pangidungkeun kidung pangraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak wargi sadaya anu sing berhormat, acara gusar bade ngawitan namung satu acara gusar simkuring panuhun ka kasepuhan kanggo ngalaksanakeun tawasul waktos disumakeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ajwajihi wa alwadhi ajma'in adallahu alaina Allah alma binti sarsono wasbihim ajilan kamin tawil umur barakatuh wa qurmatihim kullu ajma'in al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asharakal badaru alaina, pahtapat minhul buduru mislahul nikamaraina qatu ya wajhal sururi la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu Muhammad Rasulullah asrakal badaru alaina patapat minhul budur mislahul nikmaraina qatu ya wajal sururi la ilaha illallah la ilaha illallah. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radi an kulli sahadatin ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan i'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut
Allahumma hawin alaina ya Allah bisyakaratil mauti wa najata minan nar wal afwanal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi fadlika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamul alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parantos kusar lajeng kana kidung pangraja waktu disumakeun ka Ibu Juru Kawin. Salam. Oh kidung sawer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipayun sing kuring ngaturkeun nuhun ka pangatur waktos wireh waktos pantusipasikeun ka semua. Kanggo salajengna wireh ieu panganten sepit saparentosna di babaran sauna teh hoyong dipangjawerekeun atami hoyong dipasihan ganding pepeli. Sumangga ti rombongan moal bahan bade laksanakeun sapaundutna oge sumangga kasadayana wilujeng ngadeg Amit padanya wereuh nyaosan mah talip mah ranti nyaosan talip ranti kamiasa kisuda garapangan teh nurut ngalon aki nenek aki dia turun cetur dereki dadek pepe direk kebebaran basa ngedalkan kereta gati ngedalkan kereta gati kumala rasakanya geura bapak aja ngedalkan mah rasakannya iya piwati pura mah hidup gitu deui nu jadi maragalan
rahmat nu asih panganten kawiti kandung ku ibu dilebat salapan sasi nyarama anu ngayuga ibu nganti hidup lahir hidup lahir mulus dicari berajang penting diraksa di dama-dama teken tibunya ngaping rama anu ngabayuan ikhlas tumekaning batin pinareng rahmat yang agung apa ibu bungati mangsa hidup disepitan mangsa hidup